Crvena zvezda je pokazala da nema pojma. I to su sada videli najzagriženiji zvezdini navijači. Šta sada da radimo? Partizan je odučio Crvenu zvezdu u ovom posljednjem derbiju od fudbala. Partizan je pokazao da ima 11 boljih igrača od Crvene zvezde. I rezerve su bolje od svakog igrača Crvene zvezde. Dakle, svih 11 igrača Partizana je bolje od svih 11 igrača Crvene zvezde. Golman je bolji od zvezdinog golmana, Vulićević je bolji od Petkovića, levi bek Miletić je bolji od Ristića, štoperi su bolji od Leta, Leka i Lukovića, Everton Luiz je bolji od celog takozvanog veznog reda, da ne nabrajam pojedinačno od Kange, Donalda i tako dalje. Krila Mihajlović je bolji od zvezdinog desnog krila, drugo desno krilo Alen Stevanović je bolji i od Mihajlovića i od svih ostalih krila. Ono treće krilo nije ni igrao na Janković, koji je najbolji dribler po toj desnoj strani. Dakle, Partizan ima 3 desna krila. Na levom krilu je najbolji igrač lige Leonardo. Đuričković je na klupi. U veznom redu su Jeftović i Everton Luiz. Na klupi je Saša Ilić koji ulazi 20 minuta pre kraja, taman onoliko koliko treba da reši utakmicu. Marko Nikolić mu je odabrao pravo mesto. U napadu jedan vrhunski igrač, Đurđević, poniku u Zvezdi, drugi vrhunski igrač, Božinov, treći vrhunski igrač unosi pometnju, haos u redove Zvezde, Đurđić, poluprezimenjak ovog Đurđevića, onaj četvrti nije trebao ni da ulazi u igru, Vlahović. Dakle, pa još kad bih nabrojao Bogoslavca, ne znam, Kosovića, 20 igrača Partizana, Gogua, koji nije ni igrao, Crvena zvezda, 11 krševa i ovaj 12. što je ušao krš nad krševima, Anđelković, i ovaj 13. što je ušao Plavšić, pojma nemam. Ja sam gledao derbije od 79. godine. Gledao sam uživo preko 50 derbija, sigurno. Gledao sam i poraze i pobede jednih i drugih. Gledao sam i pobede od 3-0, 4-0, 2-0, 4-1, a gledao sam i neke takve isto poraze. Ne baš u tolikoj meri. Gledao sam mnogo derbija 1-0 i mnogo derbija 0-0. Nikada slabiju Crvenu zvezdu u istoriji nisam video.